Good evening. Video se khoi ki mamangi last video khoi ki option gi strategies ka type of kana se khoi ki hedging bigi makha satrak poina part 2 haina semaga ka mingtholaga semjaba video ni ka adu ngasai khoi na morning gi video da khoi na yengi ba khoi ki hedging gi type ka adu gi makha mu satraga jingmina se ka तुगी मखा से थरक पोइना ngasai khoina jengi beda koi split jengre ko split koi call split yenge dugo put split ka put split mate am jengi na tra put split se koi buy to bujai na tra sell to bujai put split se khoina buy to buse market ki view ka ai future market se da view se down trend oi ba matam da ngasai gi put split se to godom ni ka put split to buse da khoina lai se first ngasai khoi ki put split se khoi ki at the money da put ama buy to bu ko aduga 200 out the money da thu akanda ko out the money da put ama sell to godam ni ko hai basically 200 points ki difference je na hai gre se 200 points ki difference se koi nifty 50 hoy begini the nifty finance da su 250 ki difference 200 ki difference da lagani ko aduga topa mana khoina bank nifty gumba paira ga di 400 500 ki difference de lai ko 200 rakona 400 kan low re se ko gi one day gi ko average the movement to bungam ba gi sang du ni khani jeng isi ko gi points okay oda ko se gi put speed se ko en si sang si ko ai si da buy to sin ge ko buy to sila matung da khoi ko gi pay off chart ko pay off chart to jeng mina se pay off chart si de lere pay off chart ta se market sina makharom da haidra ku matam da igi maximum profit 7882 aduga igi maximum loss minus ko 4600 hai he kama adu si se koi put split ne id igi market ki view se down trend market sina down trend da chali ba ma khai igi profit kai dau ne hai bano igi profit se maximum profit say phangba yabagi kena se lei ko aduga mathalom na ka kana igi loss from sakhi ga do hai ribasi ki trade se khoine lobu matam da yum kan repeat tau jera ke at the money da put ama buy tau di ni out the money da put ama sell tau ga dam ni ko adu magi pop ko probability of profit se lei se 40 ga at ko 48.94,000 samu lei percentage khana se lei ko maximum profit 7000 above lere maximum loss na 4000 and above the lere adugo risk reward ratio 1:1.7 ni abdi aina loss obe chang na 1 ore kanda adugo profit ki chang na 1.7 de lere ko risk lei si break even point ko ki border line do sa gi profit and the loss ki ama no profit adugo no loss oge do magi point se ko de lere 18,257 ko hai basi points sidagi makha da kum gi matam da gi profit horani aduga sigi matam mathalo ma ka khalaga na gi loss hore start tawrani hai bani ko da hari basi gi trade se khone lobu matam da gi estimate margin hai di required margin se gi required amount se kyam lagu lagi ha ka da 18,269 hai di maximum khone 19,000 ki sang de yenga salasu to dona kai de ko adu sigi trade se lobu matam da gi loss ko 4638 ko okay si se ko ne biar to ngam ga ne khalaga di si gi loss se isum jare ne khalaga di hai batre se isum ai sum lower su yare ko to bu da bu sa gi ai ne si da ai loss ai ne ki se kai no market se mathalom da ka khalaga di ai se loss se oire ni hai bu ne ai ni ki se makharom da kum ga di ai profit phangani hai bu ne natra hai basi system mathalom da ka khala kan ai loss minus 4630 ga 8 oiri sa ko 4638 ko sigi loss oiri sa ina kharma khai handa hanba yabra hai basi jenga kan da kharma khai handan se hare ga ko dogan hai kan da ko ko gi spread ka tok thop ko ratio spread sida apply tok sin ba adu ga khoi to ba ya ga ni ko jing si ko ma ne ratio spread sida ka main to apply to ne hai kan da sai sida khoi na
put ama buy tori aina buy tori put si my premium se 180 ni ko put ama se sell tori sina kayano 87 ko adidi different to phanam le lei na ra pura saruk ama khena bi sang ni hari basi ki premium se koi sarok ma manana semagadi ko aigi sigi loss se kra handra kani hai bi aina aigi leiramba pot ama jon thoga no pot ama leibo ergadi aigom dagi debit ko aigom da due lei hode hai bi means aina lupa sa ba pi pot ama leige khalak matam da aigom dagi lupa sa ma pi pot ama aina sell tau thoga aduga leibo ergadi ko aigom dagi extra amount chatte ko adai tawra koina sida sell tawriba premium siga buy tawriba premium siga ani se manana ba simpi ko ratio split tawdu che adu sida 180 ni sina 87 ni ko adudi sigi hariba 87 se sida koina magi lot size se amaga hapsin lagadi ko haidi quantity amma lobo matam da 87 ni sisne quantity amagi ko do quantity amagi maman se sigi ani sigi manarak tuini natra chawrakpa ma ko sign tawraga ina sida modify tawthwe modify tawtho matung da gi pay off chart ka main change tawgi yengse pay off chart nga sai sida gi border line leire ko border line sida gi mathaklom na ka khibida nga sai gi loss oirambado aidi ina mathaklom na kara gade ese loss oigani haina kirambado hoti mathaklom na kara kanda loss oidare ko aduga makharom da haida ko matam da gi maximum profit sai 7000 leiramado ji 12000 do thokre ko makharom da haida ko matam da 12000 sida ise phangagadi dum lokthokpa yare aduga kaigumba market sina nangna sum ngaiga lega sidagi kumdhagragadi natra kumdhagragadi ai loss oiduriba ko aduga sida koi sigi loss sigi koi thodo na kiningai oide kaigina di ai sida leirini ko ai gi border line sidagi makharam da haidra ko matam da ai gi profit ai phangane na leibani ko ai gi break even point 17800 ko 56 tagi na 18344 ne ko hari sigi point sigi kano sigi range sigi matungina ai sida profit lobagi yabagi chances to leiba ko ado aina hana kirambadudi market se mathaklom na kara agadi hana kirambani hoiti mathaklom na kara pagidi ai kedogore ko ai thinjin mangam gare jai ko ado hojik se amu sigi form se la kanda okay ai sida magi probability of c 3800 copy op se aduga maximum profit hengale maximum loss than define hagre asai maximum loss se kya harame 4000 khar oirame ko undefined we thokra to undefined se khoi kamai tawraga ngak ngamgadra natraga nai sigi no se adi sida lei ba risk ai puba thang ngam ba risk oibra haibiduni jengdi se ko atopamna the break even point sim check to be phai aduga khogi estimate margin sing asai around 19000 muk to ebe 90000 de lai ko mem the 90000 de lai hari basigi estimate kano se sisu khoi khara sense to thok sin ya bai khudong sa ba jing lai brand jing kan da khoi sida khogi ngasai ne lawrum ba matam da han ba da ko put spread tawraga lawba sidagi aina muk loss se kano se khogi kano se sum makham mathaklum kagragadi ai loss se khara makai sep oina bu honra ko matam da kidogore ko adi ai mahama change tawgore sida ina ratio spread hapsing gare ko ado hoje mu kam musi ratio spread se hapsin badagi ai sida required margin se chokhalle natra simu handan ge haragadi khoi kari tawba yai to si handaba matam da kaigum khara de ko khogi adjustment khadi dakha ore ko si leirami ba profit se handagi ba yai undefined maximum loss ta undefined gai se si simdok ki ba chu yai ko adudi oje khoina sida ngasai gi kano se hagi sigi leiriba 90000 ko 19000 orambadagi 90 da henga khariba ka amount se si khoina kharama kai balancing tawgen khalagadi ko khoina musida hagi PE da ina buy ma tawre PE da sell ani tawriba ko ratio split nataba
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯠ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯤ ꯏꯗ ꯕꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯄꯤ ꯏꯗ ꯁꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤ ꯏꯗ ꯂꯣꯠ ꯑꯃ ꯕꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯠ ꯑꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯠ ꯑꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯠ ꯑꯅꯤ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯇꯨ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 18,100ꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ 18,100ꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯃꯒ ꯑꯩ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯆꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯆꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯤ ꯏꯗ 18,100 ꯀꯣ 100ꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ 150 ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕ 31 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯈꯔꯒ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯧꯁꯤꯕ 18,100 ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯠ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯄꯨꯠ ꯑꯃ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯁꯤꯟꯁꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ मागी कनोसे क्या नो 65 लो lot size 1 है अदुगा 65 रुपीस ने को 65 से कितना खक साउमन बा मालेगा इसी क्लोज दोगे अदुगा पुट की से 17,900 साइड जिंग्स 47 40 950 दे किधर बाय में तौसन से कमाई लाप यंग को मैं बाय में तौसन करे बाय तौर मतुंग दो कोई लागा ngसाई पी ऑफ चा तो यंग पी ऑफ चा से सोइन ले को सिदे कोई आयरन बटरफ्लाई का हैपन माना करबा मानै को दबो सिदा कोई सिगी शेप से लांगननबा पी ऑफ चार्ट की मोंग की सिमाने लांगननबा कोइना सेम गई से कदाई दनो फर्स्ट कोई पुट स्प्रेड एंट्री लौरपने अदगी अमुक हाइदि मागी खोगी प्रॉफिट एंड लॉस तुगी खरे एडजस्ट तौनबो होनबदा को खोगी रेशियो स्प्रेड अमु हापचले अदगी मतुंगदा को खोगी सिदा से चावखलपदगी सिंगा 90 ओरमबदि 3700 नत्रा सिसे खरा हंधनबो होनबदा पुट अमु बाय तौबने आउट मनी चला को हजिक लैरि बत्रे सिदि 10,000 आइगी मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस द 2,200 की चांग दे लेरे को सोयगदि खोय केट तौबा लौबा यारे हैन सु खले को अदु खोयना साइन तौरगा खोगी ट्रेड से को एडजस्ट तौबा खोपा याबगी मयाम अमसु कनो से लेरि को अदु कनागुंबा खोगी हेजिंग की नत्रग ऑप्शन सेलिंग की खोगी पेड सर्विस की क्लास जॉइन तौनिंग बा लेरगसु WhatsApp ता कांटेक्ट तौबिरो को अदुगा खोगी कनो सिसु खोगी मेंटरशिप प्रोग्राम को मेंटरशिप प्रोग्राम कोई मंडे दगी कोई स्टार्ट तौरनी को सिदा कोई टाइमिंग से तोन पीरी मॉर्निंग की सेशन नमगा अदुगा इवनिंग की सेशन नमगा हाइलो सिदा कोई प्राइस एक्शन द पूरा बेस तौरगा ट्रेड तौबगी अदुगुंबा गाइडलाइन ओइना दुसु यावगनी दुगु प्लस द कोई हेजिंग को हेजिंग द कोई मेन ओइना ट्रेड तौबगी डिस्कशन तौमिनगनी लाइव ता ट्रेड तौमिनगनी को सिदी वीडियो से स्वाइदे लोसिनजरगे अदुगा नेक्स्ट की वीडियो दा कोई मु पुन्ना उनसे